Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ni cia vika saa 3:30 cia wiyo na ni uthocha na moko eli tutambanie imwe nthini wa Vilingi wa Mauvoo twende na kumana ni chao kikitikie nthini wa thitu kamba witu ivalo situ ovamwe na county situ Vilingi wa Mauvoo withana kwa Veronica Siombua na Gasharo Ndinda nukwitha aitwa alilila Mauvoo maitu kwanzia ya meko nina uthocha musiaisia tutambanie imwe na indi ekaitu kwate amwe maala tumumbanitie muthenani wa omonde ala tukumbanesie ni vamwe na wavinya ndeti kukulya enendi kukwata mbau BBI. Bunge ya Makueni kuvitukithia livoti ya nzama ya kithio. Mwaitu umwe kitui kukulya andu mango nzeo kumutethesia kuthinikia mwitu wake. Aimi kuya kibwezi kutetheka na kiwanda cha kuthia ivulanya. Vilingi wa Mauvoo. Ni na uthocha musiaisia tutambanie imwe. Minister Mutethesia muvyani wa ukui muwandu wa vinya ndeti ni wakulia ndongo isiaile mbetani ya ukamba ikwatane na kuthukuma kwa vamwe ainene ya kisioni cha mitaboni kaunti ya Masaku wa vinya oingi ni wakulia enendi makwate mbau livoti ya BBI ayelesianiyo usungio wa ucha. Boniface Mutisia ni wakutuvingu ya Vilingi witu na ilivoti. Aina nandeni wa chadhi cha kumumasia umu wa thukumi mwake mwandu wa vinya ndeti ni wa makuli andu umekwata mbao ripoti ya BBI na mayuma na nanza kaila si kwa siya ripoti ino ni kuthela Kalonzo nali anena chao na BBI engai ni mutabia nyendizole anana BBI na mwandu makwa na mwezi nyandio bongo na ndikengana ndizole anana yo nundu niki Masaku tukwata sub county siana itatu kila sub county ikwata vangili 100 million. Isu ni milioni maana 3 na chao milioni maana 3 na 30. Be mundu le ake ndukishoki yuka kwa asimo kiti kulame ukiteje tu ketike ola witu tukwate zitu cia Masaku na tisonga pesa isi alikakwito na nimaito nimekata nimeaniwa ala mena kauo ni matu ya kulama ile kata mailio twa kwau nyendi na mingi cia kwasi anye ndo mutungi ya mubea na ndimwe niwe anu mayasi wavinya wakwachi kithila kinene muno kwa ya cha gavana lakini ngai atonenga cha Kenya tiwo wengine wa makuli atongo imo kamba methwe na ngwatanio na kukilia mbaye ya mukamba nundu yethitwe yiki vinduni kwa miaka mingi na yu ne vinda ya mbaye ya mukamba kuoneka chenini maito mundu kukila kwasia ai baba kamba bayuma musumbe isune. That is what I call negativity. Mundu kwembwa negative maisha ni make mundu ale kwembwa negative wale wish kemene wendete andu maku na kemene wendete mbaye akuya kamba wale kunene ambaye yakumaondo maseo ukasi okamba nube uma musumbe ukamba nukwendea ukamba nukwikanesa anu maitu nimekwikanesa akamba nimakwatane na Kenya mathukume mekindu kimwe nikenda Kenya ano kamba witu wende mundu wendete andu make au masia ndeto sia wathimo ti ndeto sia kwananga.
Ndini oneni wake ni wasingikana nuyumbanitie kukwata mbaya ya mukamba kuko na kuthukuma ethewemo ni makumunenga mwanya kwithwa engavana mwakani wa 2022. 2022 kibela kitu kila twalveniwe 2017 nitiosa tuthukumia andu mama saku na nditabio na thukumia ala maandikitwe ni mutwa isu ni ciana cia masaku nyendio kabau ningwe nina kaona mundu ni inya wenyu inyonthe na ndiumia mundu weane na kumia weane nganenga mwana uliu ti lazima nuke ni thukume ni create spaces vandu bakubuta andu nongelele chao nongelele andu aingi withie kila mundu echao kila mundu weane kwau aha ni mwea wendo sisi wendo tatake wendo manyoli kuwa kewo likanthene nikendo uthimandia ulo kwendo thimandia na ya wavinya ni oke yu amithime athimeyu nikenda manyete chao kana mwezi atambaito teikuo kana teikuo kwa umatagwenesa na matagwenesa kithethesio ki chao kithethesio ki muka na 2022 andu mama sako they are coming back to claim their seat kibela kiki inaicha wavinya kinaicha andu mama sako ni mama nengie na kama yanenga kibela kiki ono mundi ndiye mbwa ni assistant minister serikali ni ya huru okavinda nikoni wa makuli asai kusuvia siana sio itino wa kwithwa kwina siko sinde na kusiwa siana kwa na kulea kuoneka asia tafadhali tusuvia siana ndukaikie mundu na mwana aku na kembwa no ndukaikie mundu na mwana aku ni mwiwa kala kana keta wa baby Chantel kala kana kidnapiwe kano waiwa kitengela askali asiai atoi kila mundu nitusuvia siana situ na onakutika koti munene unonga mise muvango wa BBI yumwenende nuende na usaniwa muvango uyekuwa kana savali nitite onakwithiwa amwe matongo ibande na usukumesia muvango kuvita Vilingi wa Mauvoo kuma kaundini ya Masaku mitavoni nitawa Boni Mutesia. Bunge ya kaunti ya Makueni kwa vamwe ni etikilana na livoti ya nzama ya kithio mivai na ndu ala mekala na mamutha ma mwanya amoika na wiana wandua yulu wa mutalatala ula unathakitwe mbungeni isu ni mwene kivila wa maundu ma mivai na ndu ala mekala na mamutha ma mwanya Mheshimiwa Isaac Munyao Caleb Chalo na ilivoti. Mbunge ya kaunti ya Makueni kwa mundioni ya vitukithia livoti ya kamiti ya maundu ma kithio mivae andu ala memavata me mwanya muika na maendeleo nduani livoti ila yetetwe ni mwene kivila wa kamiti isu Honorable Isaac Munyao nthini wa kikalo cho mundioni na kila kitongo wene speaker wa mbunge inu Douglas Mbilo ma MCA mekivathukanyo ni makwata mbau livoti isu ile no ikithia mitatata misione yekiwa na ile no vingwa miana vatechende kwaka naume ndini wa maundu ma utongoi wake serikali ya mutioko owiyovo utongoi wa mithia yikivathukanyo. On the consideration of the Makueni County Gender Policy 2020 laid on the table of the Assembly on 7th June 2021. Ona wiyovo livoti ino neno ukithia kana vai muvae uitha uivathulwa kana kuonekana utena wito na mivae ingi undula watuma mwene kivila wa kamiti ino Isaac Munyao ayele anja mbeange undu mundu waile kuelewa ni muvae kana kila tukita kwa kisungu gender katika Makueni County Assembly no monde ina move a motion ilaje about the issues of gender Makueni County Gender Policy 2020 ila ya approviwa ni members anonymously katika County Assembly kwa kila ngwenda kwa jana kana andu ni maelewa ishu ya gender na gender ni women men kana ibeti atumea siana na etu na andu ala pia mena mamutama mwanya kwa ila kwa gender twetha twe maanisha ibeti sesioka twetha twe maanisha groups isu cionthe ila ni ibeti atumea siana cha imwana etu na pia andu ala mena mamutama mwanya. Ini tina wakwitha vatena kuatia kwa mwia wa kilungu cha mwiyo lo itatu cha mivae ndini wa wandikani wa mawia na ula witha utongwe wene nzama ya kuandikana mawia vandini wa kaunti ya Makueni na ula wisikanie kwa kisunguta County Public Service Board. Ma MCA mekivathukanyo ni makwata mbau livoti inu na ila yete onena nyamu vyu na ula wakusi wa itina wa MCA wa Tulimani na ula nawenda ongoi yala aingi ndini wa mbunge kwenda akakwikia viti ndini wa maundu mautongoi na maundu mekivathukanyo na vala wanenga na nkelekanyo na muvea wosi liva Kenya
ulakwa oyu tongwewe ni mwandu Justice Kome na Philomena Mwilo. Mr. Speaker, if I look at the judiciary today, there may be no gender. You see, Mr. Speaker, it is the attitude of the society that even puts down the women. And in favor of this policy, Mr. Speaker, we need to change our perception towards women as a whole. Mr. Speaker, before I sit, before the majority leader rises, can he substantiate when he's concluding what is this that men can do that women cannot do? A woman cannot send a man to Pumwani. Yes. Kuma mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Makueni ulawe wote ndi ripoti ya Mutongo TV neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Mwaitu umwe kwa isitwa kathini mwicha kuma kauntini ya Kitui ni umya witano kwandu mango ya ulau mamutethesewe na mwitu wake mwikali mwicha na ula wikalite na mamutha ma mwanya kwa ilungu ya miaka miongo ina kwianana na mwikali nikana ethitwe aimantha utethio kuma kula kwindongoi indu kuvikia oyu ndaisa utetheka. Onesmus Chalo na inge wa kwa uliku. Kathini mwicha na ula umete kisioni cha Kaumba mulango Kitui cha kati ni weka ilandu mango si ula umamutethese na ilovia nikenda kusuvia mwana wake ula withia wana mathina makulea kunena na kuthii na une mwaka wake wa miongwe na aende na kumantha utethio kuma kula kwindongoi indi ndatetheka. Ni kana kwa ke mathina kana kugazi mwaka wa miongo nana nemwe mwe wambe na kuma kazi kaya tambuka na maumako kawoyeke na mina makarambira otembea kubiko munze kaeza kuthi nakana kukai bandu kwa totethio na pamwe tunamani tena ko kila bandu bonze na twa kwa totethio balwa mako mathi maiza gumbuka maiza kwa na kayingi ana kwa jibu ni twendete twa kila bandu bonze na kwa totethio nakana ku ko kayitona ndanena na ndaenda aninye ne thya wanake ta muzi wake nyindi bandu ndukumani ko maibalwa ila neza kono ke balwange katethesia undu baino mundu ngwena bina Kathini easia mwana o wake kwa isieto mwikali mwicha vai mundu wisa kwetikala kutiwa nake nikenda athie kamanthe ilovia sia kwitethia na kutethia mwana wake na yu ethitwe aimantha utethio kuma maofisini mandu ala methia wana mamutha monzu indi ndakwata utethio ona vanini na yu ewawe avinyekete undula wa musukumia kunena na kameme kaka Mutongo TV. Utethio wa etha kindu kirona kuoneka yu nyingi mutetha jani nake bano nundu we umwiria maundu maingi muno nati gwibina mundu nge amutumikie ukona yake ajogela bandu ubala wi ndina mundu ngine thya nake bayu nonye ne thya nake omwitu nonye ne thya nake bagubi alange anya maina bina maina kindu mena jo anya maina kwati mena nonye ne thya nake bana mathina yu chindu zake zyo mutumize thya mathina omba kuyamba ngokela kindu. Tabitha mwema ni mutui wa kathini na ula ni munyanyae na cha usenya wende utonyi indi athi kivaluani no mwalela munyanyae kathini o kendo kala wakwata nikenda asuvie mwana wake. Nyaka naka ni mutui wakwa ila na thamie 91 wonethi na twakwata na nethi kana kaka keke kanini nikawa muno keditani embita twitwa sibitali enye na ikivaluani na kwata kasukali kana kasabuni ka kibanga ni mutui la kanange munengo kasukali ka lobo tocholan kukana kani gethe ana mathina inya kende bandu ukwata kindu ndo ana nyama ikindu itu ikawa watui ola we wote akimwete okala wa mwete tubemba we mweke inya akemendi ndo akana ka ndena kindu pinu kwenda hoteli atetheswe indi Kitui kwe ndongoi na nikisialile kwitika mwaitu ona kutwika ni wa meye mamutethie na we nyake ni mwendete nusubire kana ka okala katiti wakwata nuko uya kaka kabuna kathambia kathea na maundu ange maingi mwisi aka tio akame maundu maingi na wenu utati tondu ton uwe thani batoneka andu ala mango yola matethese kana ka o maisha alanga yuka nengete bayo luanza namo maye athimo mundu kila mundu wika ndaka ibwa atongo ingi meki ya masevya malelo na meki ya matavala valane ne mamutethia mwene nthi na bayenda kwithukisya kio cha mwene nthi ulo makune kura
na ningethe wina ngoyolo na nutona kuteria mwaituno mutethie miaka 40 timenini ainyama kila muthenya. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Muyumbe wa Kibwezi ya umiloni wa Sua Mwandu Jessica Mbalu ni watu aisia unenanya na maofisa mausesei kisioni kiu tanzia imwe ya kumina ungi wa indo ula withi tobo. Mbalu anenie kavindani kala ukunenga nae cheki cha mbesa sia kinandu cha Uwezo Fund kwa enendi makilio mbunge cha Kibwezi ya umiloni wa Sua Kennedy Mulinge na ili voti. Ikundi sia mwaito amwika lemavu sub-county ya Kibwezi county ya Makueni sina ondoa kutani etina kinando cha shilingi milioni 4 na ile cha Uwezo Fund kwenye kisio ikundini walanyoa uwezo wengu watani na muyumbe wa Kibwezi cha milioni wa Sua Mwandu Jessica Mbalu ainena na ndikima mavoso kono wa maikuiti na wakutoa isia walanyoa Jessica no asiende ikundi ile siatethekane walanyoa kuma isioni sia thange mututo wa ndevi ngoni zambani na masonga leni Mike thini matumi ilo vyesu kwanza ila sialete kielelo nchako yukilia maondoni makiokwati. Isi mbesa process sia ila tunengetwe ni serikali na ila ingi ikundi siende na utunga tuanengane to the tune of 4.2 million shillings kana milioni na ngilima na ila sialika ikundi ni tofauti tuina ikundi sia masonga leni ward, ikundi sia ivingo ni zambani ward, mutitu wandei ward na thange ward. Nitwanena nisia undu wa kutandithia na undu wa usubia mbesa isusi ya ikundi ngwatanio ya ikundi na muna kusupport serikali ni kana withie ona mbesa isusi ya Uwezo Fund sioneka siutethia andu ingi na serikali yipitithia withie nisiandea kunenganwe. Jessica ongino wa wetatavena mbesa akaunti ni sia muika na mathuthio makwatande vamwe makwate mbesa ini kana meyendesie. Tuna mbesa mbingi kati akaunti ni itu ya youth ila tu kuthuthia mayuthi mayumilie ne kana matwana kuform ikundi na kosa mbesa ne kana withe ne metethia nitwabanga kana itukutha twi sensitizing ne kana withe ne matona kuelewa muno mbesa isu na mayeka kuikia na itu twituma tumonio metala tla matona kuika ne kana withe mayuthi maitu ne matetheka nundu mayuthi twina mo maingi ku ikundi sia mwaitu ile siatethekana ilovia hii nisia wetata sikio matonthia kuthantha cia uthukumi wa maundoni mautandithia na methilia ni kivatho kwa mbui nguku na ng'ombe. Nila tuna kikundini ni tuna ningi waundu tutona kuitumia mbesa isu twethia tusawitie table banking ila tuendeana ya nundu wa mbesa ila tumbana cia nini na tina mubango wa kuwa mbui tibulanio na ile situ twitha cia no kana withie mbui isu ni cia ciana twaendeana ukwata mbesa. Oingi amwitwani mathingilila ngwatanio katikati wo ona itina kukwata mbesa ini kana methwe mekielelo kwa mwito na muikangi. Ni na utani muthenya wo mundi nundu wa kuka na kukwata mbesa cha Uwezo Fund. Ni mbesa cha Uwezo Fund ni mbesa nzio ni kwitha fund imanisha kuendea na mbe kana kukilia andu ala makwata mbesa isu na ende ikundi ona cio ikatana nyone mbesa iende ikethwa china ngwata niho kila umwe matonye ona ala meute mewe mena pata wakuka na kuona mukwendea na kosa maende asi ainene mathina maungi wendo ala mekumbilite kisio kimu mbunge wa Kiliumbunge ki Jessica Mbalu ni wase ne matwae sionena nyana itue cia usesei sub county ya Kibwezi kwikithia thina usu ni wavikia muthia maumba noni maingi kuma kwa chatu na the deputy county commissioner na tuende na unene ya ubo wa security tuinene muno security ila ya badua indo situ sike kwa na ndo maitu makalalamika muno ndo indo na tuekia mitalatala ila ya net include the OCPD undu wa kwithia ni twasubia indo situ na on dhala mekwatika na moyo ite indo asu twasia mailite kwa nundu sunungi kavindani ka ukwati wa ene nthi ukonekite kumana na wa COVID-19 uthuthio nukumwa kwa makwatani na kusucia mbesa hii ni kana meyendesie. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Nandi busiaisia vitikilitu kwa te uthumu vanini na tisio kethiani tu kuendea na Vilingi witu wa Mauvoo tuendea na mwana maundwala makitikie kuma ilembetani kivathukanyo. Nandi kwa uyu ekitu kwa te utandithia ni tusio kethia o mituki.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Gila kilie. Boy child. Agiye de nani. Imagine mutumia muima. Wikala baka ambilo. Nuka musi weekend. Ukegwa ate mukamia. Atumia tukizika. Ndiye zangi manditu. Ndiye zasu manditu. Dinu zacha ikibwa ukeke bo. Kina leuka. Kizukale. Luka tuete sie. Na kuba ya kambilo byunusa ukanyangima leto. Nakala kasota kabibitini. Kanoka iko mutu ukamwe ani nakakima kanimbe ke kaboka. No te kwezi. Kanoko zo kakima kaboka kamwe ani nakakima kanini. No usanga uchumake kadala. No yevanya abantu dali umutitu. Na uinywa ngima na soda. Oya mutubea. Shame on you. Gila kilie. Moto inombete sia timwe yaku niota nikata ningi niota iki nikoibe yaki keve mutsinga wa ula nothie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine nothie bagwa mitango ndipite niota ina badi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 nyanya na uitoma kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi musiaisia twende na Vilingi wa Mauvoo. Itina wa Minister Muveani wa Kisomo Professor George Magoha kumya mwamulo kwa alimu anene maskuluni oonde maikithie asi ala mena utonyi ni mavikia na kuivandivi ya masomo. Yumuyumbe wa Mavoko Patrick Makao ni waleana na uneni usu wa Magoha ayasia asi ni maile unewa ivinda ya kuyana kuiva visi. Mbunge wa kiliombunge cha Mavoko Patrick Makao ni wa mutula muti Minister Muveani wa masomo silikali ni nene Professor George Magoha kwa kumenda alimu anene mama skulu kwikithekana sie ni maivandivi sia maskulu sia tamu akaratu unola kuetakana ni uvathukanu na mwoloto ula wanenganitwe mbeeni ni silikali vala ya kuletia alimu omwena ungamei mama skulu maikithekana kila mwanthi waniwekala skulu ni unala mataminite kuiva divisu sia skulu kana school fees. So Bwana Magoha, you are wrong. Mwananchi lazima aambiwe alipe pole pole mpaka siku ile itapatikana. Anapata basari kidogo, anaongeza kidogo, alafu kidogo kidogo ujaza kibaba.
Kama serikali yenyewe imeshindwa kutupatia basari, wewe Magoha anasema tutoe pesa wapi? Wengi makao ni wathingilila kana serikali ya katini elite kunenga asiai mwanya wa kumina ndivisu na elesia kana asiai aingi ni makwatite ukuno wake ukwati kumana wa corona. Kwa hivyo hiyo lazima tuangalie. The country is experiencing serious economic stress. Thini wa chathiki kila chatoiwa va mulolongo ukani muvyo ni waunyo kwa maavisa mausesei ala meuthenia ene nthi ma mavoko ndaweta kana matami mavyo makimea ni mekwitha mayose wa maavisa a. Ujaniona nikuja police station kupiga kelele, lakini raundi hii nimekuja nikatembea. Hayo maneno yote umeambiwa mimi nimeyaona na macho yangu. Na hapa kuna askari wanafikiria sisi ni wajinga sana. Askari wote si wabaya. Askari ni watu wazuri sana. In fact, kuna wale wazuri wengi. Lakini hao wachache ambao wanahangaisha hao wananchi, tafadhali get warned. Your days are numbered. Your days are numbered. Yu amaniwa kuma wa dini ya mulolongo nimeutetheka na sieki isu ni sieki sia milioni 11. Kweli. Haya. Kuma va kauntini ya Masaku, sub kauntini ya Mavoko, sita kwa Daniela Mwongela, Mutongo TV. Muthenyani wa umundi tukumbanisie livoti ye mwanya yulu wa uimi wa Ivulanya kuya Kibwezi kauntini ya Makueni. Vala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge onenanisie na aimi asu na mamwelesia tamena utanu itina wa serikali ya kaunti isu kumakia kiwanda cha kuthia Ivulanya na muno ndengu. Tukwate livoti kwa uliku na ki ni kilungu chambe ndini wa livoti ya uimi wikitumi. Kumana na kwitha isio cia ukambani na muno kamba wa Makueni sithiona mavina makuve mambua emisioni ine makulego mavano memea na ila ikuwa evinda ine kusia na itenda mbua mbingi kitumi niki aemi isioni ine mosie ni mandengu ndoko na nzuta imwenzi ya kukwata chauya na kukilia ukwati wo nzika yosia aemi asia kukilia ukwati kwisila kwa kuvana memea ini na ukwati wamba uni serikali ya kaunti ya Makueni mwaka movitu itina kwambiswa kwa kithi cha ndengu na Ivulanya ingi sievo ndoko nzuhu na mboso nzika yositu sia kukithia ndeto ii situtoye kilomita ili kuma sokono wa Makindu na utewa vala munene kuma musi wa Mombasa kuthi lovi vala kithike kikwakwa kithike na kila kiende kuminukilio cha kilito vandu vasio kana ki strategically placed nundu maliu alaki uthia tanengu ndoko na nzuhu sikanesa kisioni keu ndengu kukitu va Makindu nundu nithikanesa nikwithia mbua ya va Makindu ituvikia nini na ndengu yenda mbuela nini nzui the aika nesa isio nikija Makindu na Makueni nundu wa kwithia muthanga waku ni umeacia asua ritha wi musio kwa ngetha ya nzu nikiga nesa nundu wa dozie imbua itegemea na mbua nundu ndoko yenda mbua o kiasi na ndengu o kiasi kumana na kwa kithiki aime mama leo ane mekwasa ni meutetheka muno nundu mbuloka na ile mavinya muno kuthowane kwa ngetha ya maliu ane siuvetangwa serikali mau ya maliu kwa mathoa makwaila kitumeniki methoma tona kuthinikia mavata mo makila muthena niki ututethia nundu serikali yavanga tho ikavanga tho omwe na mino ketha ndengu yakwa ngamitwavu ndiketela wani mbuloka vanzi yani na vijavuvu ngetha nisi mbesa ni ngukwata sionthe ciani na naikwata ciumbene ngetha ni no weso wa tikwiva skulu na ndieka tumavata tula tungi tunini ndona kwikata o twa nyumba nukila yuna kwata wisa kwithia no ngwendo tatumwe na kula kutatisemba cia mazito ama manya Makindu na mutambo huu ni ngona ni wakiwa bakuvi na mazito yukwisa kwithia mutambo no ututhoe kwa bei oyulu kulingana na isto
Kithiki kikatutetheacia ketha kiketha kina wongami mwailu. Ii ni neto cia Ann Kanini King'o ula ni muvandi munene wa mumea wa nzu na ulokwasia kana kithiki ni kio matethia ta emi manzu nundu ni meukwata soko wangithayo na vala mathoa mekwitha memakwaila ndama ila twabanda masia o india tuina market nzio bloka ni siuka anda situ ya nai mimea yitu o india ni twabindi twakwata sa wo ukithiki kinaitwe ni Makueni county iketha kina ungami musio no tukitani undu tutwangetha yitu yonde vugu yanzu ama sia walange kagusikana na kithitu u wonde wivo aemi aane mateta kana ni mesilama umeke fathakonyo maiso twika ni mumengethayo mundani na kumetwa sokoni maamuna alame okule serikali ya kaunti ya Makueni emakunikala na imatethecia kukitana namo nikana kwikithia maosio ni makwatikana kwa wingi na kwikithia kana umo na ukwatikani wa maliu andu na atilika kithini ki maumu amwe ni vamwe na kwithia mathoa ma mbeu cia mimea methaa mekathite vinda ya mbuani ni makuleketha ni vatontheka serikali ya kaunti ya Makueni manenge mbeuni kana molangi kila makuvanda na kuketha mimea mbeu ila tukuwata yitu wakundukani tutewa hata kilo kimwe maaneli na itu twatuoketha buloka sioka no itu kilo 50 kana 70 wisa kwithia itu ekothea pandu ba kwambata twekothea ivatontheka serikali witu wa Makueni ukatwigwia teithia andu maba Makueni ukamba tu boost kwa mwaka umwe katudenga ndawa ya mana na mbeu ya mana tukavanda witha ya tukilia nundu nosa ndawa manana nosa mbeu manana naima ningukwata ngetha nundu ndwaba ekithini kia kibachanga bana na mbesa nganengwa siumbene mitutu ni umu ungi na ula aimi ama vetea ni makule serikali na ula ukunieta mbea yeye nene ya kumakia kithi utonye kumanenga ndawa cia kukitana na Mauvoo ama memea nikanange thayo ithe iya kwaila kukwatwa nulo ula munamo wa kumbi ya wina tu mududu na withi awe yenda ndawa na yuni weze kutita kwendawa ya ndoko serikali kadha ni yenda ndawa ezu ukaza kwithi ayuda ndine atu za apply ama bandanya ndoko na ukaza kwithi ani sieke kaneza kita ni patone ka serikali ikatumambia ndawa tuketha ni tutondo kuna nzositu ona pamunda kutumambia minsi cia kuvanda na mbeu sietwe tene windia ni utuvanda tene mbuete na mbafua nitutethe kamuna ona owiyovo ni mume wito kula kwa serikali ya kaunti ya Makueni yekithia kana aemi na alama katwa maleu mo kithini ki maina selezo ndivisio na kana nimekwata ndivisio kwa ivinda ila ile ni kana mathino che mafatamo makila mothena majaribu kwiza be mindo arrangement nzio aimi alama kwete isa musio maivika kwa mituki ndi patone yo ivulanya isi afika kithini ki kia kana ona siata na nimevango myo serikali ya kaunti ya Makueni yekete nekana kuikithia umo na ukwatikani wa ivulanya ndo natilika kithini ki twithiane na minister wa kaunti ya Makueni kilungu kila kiatie atusongie makulyo na itwele njambe yange Kennedy Mulinge Mutongo TV kaunti ya Makueni. Muyumbe wa mwingi ya uthwiloni wa Sua Charles Nguna yuenda mwiao wa andu kuivwa maumwa ni nzoka uvinduwe aiweta siko cia andu kuumwa ni nzoka si kitwi yoka indi kauntini ingi kivathukanyo otondu Lina Musangi ukutwelesya ni kana Nguna ni waweta andu ala maumewa ni nzoka ni maile kuitwa vate ndivi masivitalini. Siko si andu kuumwa ni nyamu cia nzini ciongelekete kauntini mbingi va Kenya ivo kaunti ya Kitui kavinda kalamu ya wa kuiva andu ala maumitwe ni nyamu ii cianze wako niwe Mungu. Mumbunge wa kiliombunge cha Mwingi West Charles Nguna ni wakule serikali kwisila muveane wa kusuvia nyamu ikithie kana andu ala mavikite kuumwa ni nyamu ii ni maivwa. Serikali yalito ni kwithila irresponsible kukompensate andu ala makuumwa nyamu otondu tukompensate andu
memekarino maathiriwa ni wanyama alangi kau ningukulia ministry isu itunge compensation ile nethilapo na issue ino ndi kwa affect Kitui county yoka takiza kila kithi kiuma kino ya affect kundu kwingi andu mengi Baringo na kundu kula kungi kauni tutetea Akenya onze kwa njumla makompensatiwe. Oingi ngunani wasekana uiti wa andu ala maumoni nyamo masivitali ni maserikali wa ile kwithwa mana. Sana hospitali huyitu withila wa mana na munduzu ongelwe mbeza ingisia inconveniences nontu andu monze Kenya mena freedom ya kumufu na kwithila me protected by serikali yo. Badini ngana muziji na 107 tambu wako ina. Kuma sub-county ya Mwingi Odheloni wa Suwa county ya Kitui, ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Minister muveani wa usesei wa nthini Dr. Fred Matiang'i ni wasia muvea usu nukwithwa winenga kilungu cha kitheka kula kwi muvea wiyungamie wa kukunikila uthukumi wa polisi kana IPOA nikenda make maovisi mo. Matiang'i oingi ni waweta muvea wake niwende kuthukuma na muvea usu kithitoni cha kwailia uthukumi kwa enenthi. For real change to occur, for us to overcome mediocrity, then we must encourage, embrace, and employ habits that bring excellence. It is not enough to change our office bearers or even jobs. The pursuit of excellence is a high ideal and also an individual choice which can only be achieved through a culmination of deliberate habits. It is this ideal that we must aspire towards meeting, and indeed, it is what the Constitution and the Kenyan people demand of us. It is what we have set for ourselves, and we are excited to present to you the ODPP Excellence Charter. Our strategic commitments is an ambitious and bold plan that we have set out to achieve in the next 3 years. This is our commitment to Kenyans. As most of you may remember, the development of the Excellence Charter started over a year ago through a thought leadership and strategic plan development seminar that was held in Naivasha. During the seminar, we were all engaged in the critical analysis of the previous strategic plan and tasked to propose the future of the ODPP. This gave way to the charter that we are launching today. The launch of the Excellence Charter is new ground that you're broken. Frankly, you are the only institution I know in the criminal justice sector that has gotten to this point. And you have immediately with that thrown a challenge at all of us. Inspector General, I believe you have taken very good note of this. My good friend, Mr. Ogalo, I hope you are taking good note of this. And my brother from the IPOA, I hope you are taking good note of this, that the ODPP is now blazing the trail. And we need to follow suit and develop this culture of excellence in the manner in which we do things. Agreeing to develop an accountability framework to itself is the first admission by the ODPP that they are ready, prepared, and willing to serve in a modern way and in a manner that meets the demands of our time. Mawoni kivathukanyo no maende kumwa yulu wa itambia ya Minister wa Kisomo Professor George Magoha kumya mwamulo kwa alimu mama skulu maikithie asei ni maiva ndivi cia masomo. Yu asei kuma kangundo ni maumia uneni wo vala aingimo maleana na itambia yeu. Boniface Mutisia nilivota wito kuma kisioni kiu. Uneni wa Minister wa Kisomo Professor George Magoha na wende na umekia nzika aseiti na wakwithwa anaisi aseima evevisi uonde ilungu ila itialite ya kalenda kamwaka wa sukulu. Pe ripoti tukwatia ya Cabinet Secretary wa Education
na ciana itu ciana tratia ciai ciana itheo niwe naciokia skulu ciumite minditamu na itu sana muno iciokete miciini ona gega no kunenga no cio etha no kutwikana ni maundu ma fees balance ciana cia ilonewa na etha no 1 week 1 month kwina corona andu ni economically andu na bine na kwa tuyona ka serikali ni to zaile hotel ciana okethia icio cio kamesie ciekanyuata iyo cio kama musie maundu mathuku ile ikalo skulu ikasoma na gega no musie no mubine ukethia ciana no cio nengwa nini musie no kunewa gega no kwiva balance to mbesa nini ndu kila mu no mubine amuma simende no kulia maniwe ilungu ya kwiva fees methwa matonya kwenisia muya ulaonekiwe na ciana cio ciende na kusoma nyera ni musie nuna nenio nesa lakini ndiona ananena undu wi kwa ila nundu ta kuona ta mauya kumana na thino wa corona mauya menthi na sima ino kwa timu yani umatona kuiva bisi wonde niona ailite kwa ciana ciende na kisomo kumana na ibinda ila yingi ya samana ngie ku misini nundu wa thina wa corona maike ciana ciende na kisomo skuluni mauya maingi mathukite no kwati wende na uthea kumana na igua ya corona asi yengi miasema ino kwati wa kwiva imwe besa ila si kwenda kama skulu ni itina wakwithiwa imwe simbingi ila ndona kukulia mutongo witu makoa ukwa twibata nake muno na nitwithewa otumuloelie withi at least no watu njali na wa atwiwiyo matei nundu kuni kuthuku kuma corona ila yambililie ni tukunite muno na tatwina ciana cis maskuluni no wailo twiwiyo matei tukaendewa na kuiva peace o polepole otukamina kulela itena usungio no yende na usumbwa asi yengi maikulanya wendekethio wo niwe kuwika ni muvea wa kisomo kana vaiwe kwatio ningwenda ciana igakuwe sukulu nundu kolone no yoga uya ni watherile asia imaivo bisi lakini maigakatiwe muno meke mamanthe mbola munene akisomo no wetio kindu lakini ithi kwa ciigo tuyabithie muno nundu mbesa icu ionekana cionthe kwa utwe mukulia na ndaia atutethesie withie anene ona one acioko ingi anene nesa withie ciana cina lungwa na ndatwitigelia twivo nusu nundu tuyabithie muno nundu mawia menthi Muthenani wa umundi ndini wa Vilingi ndonyo tithi ndini wa soko wa Kongowea kuya Mombasa vala mwandiki witu wa Mauvoo Angelina Muse utumbanisye livoti ya undu mathoa mailie ndini wa soko usu Thanyani wa umundi nini tambukie sokoni wa Kongoya ula niwe soko munene va kauntini ya Mombasa na o niwe sindu ciethi wa ciute wa ndini wa soko uno muthoko ikunia yuma silingi ngili 5 na maana nyanya kilo miongo monza mbemba ikunia yuma silingi ngili ile na maana kenda kilo nakyo kiuma silingi miongo 4 mboso cia nyayo ikunia yuma silingi ngili 3 na maana nyanya kilo silingi miongo kenda nzo ikunia yetesa silingi ngili nyanya na maana 5 kilo silingi yana yimwe ndengu kananda kithe ikunia yuma silingi ngili kenda na maana 5 kilo silingi yana yimwe na 10 Galikoni yambo kanayo malu ikunia yuma silingi ngili ile ndo nene silingi maana 3 ndo nini silingi maana 3 kilo silingi yana yimwe kitungu kitesa wa silingi ngili monza ikunia yimwe na yonet yuma silingi maana kenda kilo silingi miongo nyanya ikovisi enene yetesa wa silingi miongo nyanya na enini silingi miongo 5 crate ya mayu yetesa wa silingi ngili ile nusu crate silingi ngili umwe mayu 3 silingi miongo 4 mayu 3 silingi miongo ile manyanya crate nene yetesa wa silingi ngili nyanya crate nini silingi ngili ile na maana ele manyanya 3 silingi miongo ile atandithia sokoni uwa Kongoya maina uwa kuweta Kama konita wa Julius Muse mfanyi biashara wa Kongoya sokoni na nindilia mtesa serious wa sokoni kwao yu
thini wa biashara yitu yona changamoto ni kwithia leu oyu ende na kuka na ni mwingi kuma ngaliko ya Uganda na cho kitumi biashara ithiwe indi ni kwithia silikite kwa wingi ukethia ona customers yu bikia kuvika kundi kwithia ule uwe nginya balasi kuma kwa uchu ni kitumi kimwe kila kitumi ti biashara ithia inzela kaunti ici cionthe nicio supply ya mayu pa Mombasa county na ni twithia twithukumana nundu wa gwisa gwithia mayu amonthe mamina kukaba methia mena ila process yo ya ilite gwisa gwithia at least ni ma supply wa katika mahotelini, ma supply wa katika kaunti ile ingi Takwale, ma Kilifi, ona vile vile nimeenda Lamu. Kwa katika hii biashara ni thia wana changamoto nundu wa gwisa gwithia mayu nimeegwa muno ugesa gwithia at least nimeegwa kiwango cha kwamba ni makosa makastoma na yu biashara yitu ni tinzio muno na tindogu muno nondo mayoyu methimbola ona masise mugona meuba ado ile kwenda tuminia uta tutekwatia lakini bado maine nzodora kwa biashara ithimbola. Muthenyani wa umuthi ni twatambuka thini wa soko wa Kongwe ola wi kaunti ya Mombasa bala twethi watu isicia mathoa mama leu kivathukanio atandithia sokoni uyu ni makwasekana mabiasala mo tamathikiite kuvaluka muno. Ngilivoti ya Vilingi ndoju kuma sokoni wa Kongoya kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Naini musiaisia vaunivo tiutinia nzuma ndindini wa Vilingi wa Mauvoo muthinani wa umuthi ndiutungia muvea wi mwanya nundu wa kusakwa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya mukamba naende ni kuendea kiwiyo kisio kiwiyo mbovo naende ndi kuendea kiwiyo cha kwaila ukavikie kumona ngai na wende na kusiaisia ilungu sia Mutongo TV no yeme avo Mutongo TV nundu tivo nundu waku. Vilingi wa Mauvoo waite waninye Veronica Siombua na Sharon Ndinda atwalila Mauvoo maitu kwanzia ya meko kwa oyu tiwainesa na muitha na kiwiyo cha kwaila.